Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu, at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. May pabing Diyos po kaya kayo nga. A spirit-filled moment to everyone. Ini po yung Sister Weng Sibal. At syempre makayantabi kayo pamurin king DWBL 91.9 Bright FM. Yung radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong 30th episode ng kakatamong programa ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal Pampanga. Ing Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Abayan nyo kami po kung metong nga kwentuhan, metong nga oras sa kwentuhan, patungkol karing niyayalibong pigaga, kayo sandaling kapatad tamong charismatic. Kumusta kayo po, ne? Ngayon apining peg-celebran tayo, ne? Solemnidad na ning Christ the King. At sana po, may kasimbata mo nga, ne? At apinini ing pamamupos na ning kakatamong liturgical calendar king kakatamong pisamban. So nung atintamong hausandang fiscal year, atintamong academic year, karing king eskwela naman. So king kakatamong pisamban, apin po ining kapupusan na ning kakatamong liturgical calendar. At next week, apin na itang magumpisa na king Advent season. So ngayon po, ning kabengya na ini, abayan na ako ning kanakong partner, alim mo po kaning radyo, ng partner kay Bien, Brother Noel Sibal. Ha? Kumusta ko nga po? Kaya pa, benging Diyos, kaya ko nga. Wala mo yung Milo V. Angelica, so kaya ko na pang manalili. Kasi kay Karele, bengi ka niyan, kaningaldo. At sana sakto yung saktuling bisita tamo kaya pong mission ng migrants dito ay itinerary people. So ano sa bagay ang bagay. So ngayon siguro Sister Weng pagkilala ta na lari ni kay katamong bisita. Uling din veterano yung nalapayata king station Atin tamong duwang bisita na matenakan Yes. Sige, so pakilala tayo pa mo in kaya katamong coordinator ng Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga, Sister Mirasol Ahua. Sister Sol, good evening po. Hello, good evening, Sister Weng. Good Kumusta evening. po? Mayap. May bigla kupid ba? Kaya mag-guest kami. It's been a long time po, Oh, it's been a long time. Wow. Kalambata nga biyabe kayong charismatic, ale. Wapin, ang pong King Holy Rosary po Pota po buriyo lang banggitan ditang egan-egan ng makirandam kaya kayo sigurado dakal menabang kaya kayo waling malambatan ang imi pagkwento Hello po, kaya ganaganang makirandam, kakaluguran, may palabas at dindam da katamo, tinuknang la at makirandam la. Good evening po at welcome po kayong programang ini, Metanoia. No? It's Metanoia, yes, okay. Metanoia, Metinuia. Bali po ba na halos kakaulimin kasi muli ko lang i-greet Tita Luz, Dr. Luz Hecker. Kilala niya po po Tito Tony Hecker. Anniversary da. At baliyo po nung nino pong migmisa. Kaya ayan, kasalukuyan pang magaganapin karelang program kanyan, king Best Western, kaya katamong Cardinal-elect
Iapong ang buo, iyang migmisa. Nya na kaming kasaya, bala mo reunion, no? At chula rin, kaya katamang kapatid kayong Holy Rosary. So, may po oras po kaya kayungan. At pisa sabihan pinan din. Aro, makanano po Bishop, Pambi, kasi waling mika rededication tamo kayong Holy Rosary Parish, ne? O ning alayo. Nano na kasi nga ako sa sinabi na naman installation, waling yan naman. At yun, kanita king Roman, sabi mi, Bishop, i-shout out yun na kami mo po. Ano may problema? Yung mga nananggawan, no ka rin kaya palubitan, shout out HRP. Betong pa, magpakilala mo rin, yan Yung kaya katamong betong masipag, actually din nga nga rin, daradaman dalang parkadaan kay Kristo. At miyabe lang, walang pikawani do ata o miyabe lang pasibayo, So let's all welcome with the love of the Lord, Sister Rose Feliciano. Ayan. Hello po, Sister Rose. Opo. Salamat po kay kayong invitation. Kumusta kayo po? Ayan. Shout out yo po rin. Ang ganang makarandam kaya kayo, Sister Rose. Shout out pala po din king parokya, king parokya ng Immaculada Concepcion. Then pong kaya be ko king kay pisamba na magobrang mga sipag then hanggang po organization at syempre po yung kaya kaming community Love Black Charismatic Community ating Migrants Desk po syempre at syempre yung Monday episode ng Barkadahan kay Kristo ako po mabibiglay naman po Lunes ngayon Sunday pa rin po. Wapin, So, guest na kayo man po Kaya, detang yaga-naga ng bisang makiramdam kaya katamo, yaga-naga ng maka-online po, makyabe kayo po king kakatamong kwentuhan. Para po ka rin bisang makyabe king kakatamong kwentuhan, karing ating greetings, so na naman po na buri yung ipayabot. Mag-text kayo mo, karing numbers, king karing kakatamong text line number 0915-954-1303. Kaya namang smart, 0918-351-8282. At then bakasan naman 0942-357-4268. At syempre malyari kayo muna po manalbe king online live streaming tamo kaniting kaorasan kareni pong kaya katamong accounts. Just type ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/C/ASF Radio Station 91.9 FM. At karin bisang mag-Facebook, syempre ikatamon mag-Facebook tamo just click Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radio. At syempre po kayo po mag-comment kayo or ating kayong payabot, pakimanggit yun na lang mo naman po rin kayong parokya nung ka rin kayo makabilang ang po rin kakatamong charismatic community groups na po. Dahil lagyo na rin kakatamong charismatic community ba kanita, abanggit tala mo naman at di nang talang maya po oras lang lalo na rin kakatamong pura paroko. Karin pong bisang mag-Twitter, DWBL91.9 Bright FM with username at radio_ASF. At karin namang mag-Instagram, DWBL91.9 Bright FM with username at ASF Radios. Okay? So, mag-type kayo mo po Detangyagan buri yung payabot ka rin kaya katamong makiramdam. Sige po, mag-type kayo mo po. Basta related kaya katamong pisasabihan. Gani po, brothers and sisters, tangyagan makiramdam. Formal tayo pong pag-umpisa ng kaya katamong programa at tabi-abe tamong mga direng magbiyahe. Deng Manalbia TV, medyo manahimik tamo mo po sagli at mga dita mo at panimuna na katamong Brother Noel. Okay? Tama po. Dahil matsukin ka nilang pa yung bale-bale. Yung paka-abroad, lalong-lalo at sumurin yung bundok at then yung tamong paka-abroad. Ilagyan pa, puri nga nakamparing banal Espiritu. Amen. Inong Diyos may purikat mirangal ngayon oras ini. Bendisyonan may ining kaya kaming radio program, yung radio station. Amami may pabalita, lalong-lalo na rin kapatid mi, tarening kapambangan, tarening lalong-lalo na yung buong niyato. Bendisyonan mo kami, Ginoo, lalong-lalo, lening kaya kaming pakiramdam,
na atungin iking kasalukuyan. Bendisyonan mo kami ngan, mo kaya paboren, lalong-lalo na ining kaya kaming programa. Itingin pong sabla, around me, lagyo ng Yesu Kristong ginumya, may bibiya, magari, kambe mo, manggaman king nalanga. Amen. Ilagyo ng ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Salamat, Brother Noel. So, ayun po, salamat po king kakatamong panalangin at sana may kapag-umpisa tamong tamong mipas no tamo king kakatamong panamdaman nening kaorasan na ini. Kayo po mama ko, pota po, may pagkwento tamo, pakiramdaman tala rin kwento da rin kakatamong aduang kapatid at sana ma-inspire kayo. So, medyo isip-isipan nyo na po rin kayong putang, tungkol ka rin kakatamong guest at tungkol king kakatamong kakatamong discussion. Nung makana, nung imeto nga Kristiyano, sabi natin parati tayong sabihan king charismatic, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. So, paano ba nagiging masaya ang buhay ng isang Kristiyano? Katulad natin. So, kayo po mama ko, magbalik tamo at idalan tamo, ilabas tala mo rin mapila ng paganaka, magbalik kayo po yung programa tamo, Metanoia, Metinuya. Ing November 27, ning banwang kasalungsungan, yaing mi talagang aldo kaniting banwa, antimong Red Wednesday, ating temang One in Suffering, One in Consolation. Ing Red Wednesday, pegumpisane ng Papal Charity Aid to the Church in Need o ACN, antimong aldoning panalangin at aldoning pamanyaw para karing Kristiyanong mayalipit pauli ning karelang kasalpantayanan. King mesabing aldo, agkatan laring parokya at miyayaliwang komunidad king bansa, ban iyampang ing banal a misa, para karing kapatad tamong mayayalipit, pauli ning kasalpantayanan. Magsilbi mo naman ing pasalanla, o igayak kule maluto, ing kule ning daya a misalwak, para king kasalpantayanan. Ring miyayaliwang lugal ning kakatamong kasalpantayanan, antimong simbolo, ning pamakisan metong tamo kaniti. Red for the martyrs, red for the persecuted. Ganakan tamo ing amano na ning Ginoo, mapaladla, ring daralan kaligaligan, uli na ning pamanupadda, king kaburyan ning Dios, uling karelaya, ing kayaryaning banwa. Mapalad kayo ng insultuan da kayo ring tao, at liligaligan, at magsalita lang miyayaliwang kapanyiran, laban ke kayo, king uli ko, ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, makisan metong yaking pamigaga na kaking Red Wednesday, kaniting banwa.
balik kayo po ang kakatamong programang Metanoia, Metinuya. So, kumustangan po karing ganang makaramdam kaya katamungan at ini pa mo rin po yung Sister Weng at kaya kay Brother Noel para king kakatamong programa. So, ini balikan tala po rin kaya katamong doang guest yung Sister Sola po yung Sister Rose. Impisa sabihan tamo kasi Kenny, retang maka-inspire, retang kwento kwentong pamanaws. So mag-umpisa tamo pa mo po kitang pamanaws na kaya katamo, ning kaya katamong ginu. Makanano na tami tapik, makanano nakatamong kilbit muna tamo po siguro kang Sister Sol So kapilan niya po din damit ang pamanaos na ning kaya katamong ginu kung pamagsilbi. Dati ating kaming, basta kayo chapel mi kene, that night sinimba ko mo, niyang kaibat na ning misa, ating grupo na maintong lugar, para kayong charismatic da. They're coming from Manila. May utang laki kami, kitang grupo mi, may utang lamo. Kaya kakakwento-kwento, we can invite nung pwedeng gawang ketang chapel prayer meeting, etc. No? Agay tang, kanyan mo, pinayag kami, we tried it, hanggang all of a sudden, one day, alanitang taong mag-organize, melakwang kami, tang makanito. So, dapat... So, walang po pepalub na kayo Nawa. Ati ko pa mo kayabe Ati ko kasing friends sa kayabe kanita Ay sige, magkayabe tam. Kasi daramdaman mineng charismatic movement kanita. Kay Pin, ating milyari, may karatang itang pinaka-servant leader mi. Ning kay lang elect kami among us. Ako pining miga. Ketang Love of God community. Nano yung po yung kaya kayong maging community kanita? Tsaka nano pong year? Love of God before malambat before year 2000 na pareto. Love of God community. So 90s po Gusto mag-speaker ko pa kaya kayo Sister Sol. Mag-talk ko pa kanta kaya kayo. Mag-talk ko pa. Wapin, mag-invite kami kayong life giver kasi lugo. Kaupisami, ala kami masyadong balo and yet we survived with the... Kung kayo po mag-prayer meeting ganda? Bagong bayan, Ken Chapel me. Wow. San Pedro, Kenny, kayo mag-invite kami. Kayo magpa-CRS kami, Kenny. At may ka pang secretary, Sister Sol, kayong Archdiocese kanita, kayong Catholic Charismatic, Ako may secretary ko. Anyang panahunang si Brother Freddy. Vergara, yes. Akong secretary kanita kayong Archdiocese. So, metong naman. Igay naman ngayon Sister Rose naman. Banda naman, taga naman niya Sister Rose. Wagwa naman. Sister Rose. Tayo po, that was June 28, 29, Fiesta ng Peter and Paul, 1997. Action niya yung mister ko. Ikit na itang streamer. Sabi na, Jesus invites you at the Catholic Charismatic Community. Anak na ako, ayan na, love lock. Mag-attend ka, kaya na masanting yan ako mag-attend ko Manila yan na. Kikyak ko na kasi. O sige, mag-attend ko ako naman mo. E di mag-attend kong CLSS, 3 days siya po ito. At niyang baptism of the Holy Spirit na may bunsul ko. Diyos ko, balaksan, ninano ko, pati din hanggang matwa, may aliswas lang. O itaapi na po yung beginning na ning kanakong kay charismatic life up to now. Slain in the spirit. Wow. Nanong year kasi, Sister Rose? 97. 97. So, 27 years. 27 years. Si Brother Bong natin, kay na, Brother Freddy, idring pangilinan na, kay kanita. Yung chairman tamo. Riyari na pang kay Brother Roland.
Okay, siguro kung nantala, nano yung Holy Spirit, nino yung Holy Spirit kaya kayo pala. Pwedeng the most neglected one among the Trinity. Yaping kano yung Holy Spirit. Para kaya kayo, nino yung Holy Spirit? Sister Sol and Sister Rose. Sister Sol pa. Siguro ako kaya para ka na ako kaya experience ko kaya usan neglected. Kaya usan neglected yung Holy Spirit. Uling akasanayan ko na kay Aldoldo, nagagawang ko agad kayong ausan. Agad kayong ausan. At ikit ko yung makananing presensya na nung makanano yung galo. Ne? So, metuya ka rin naitamo kay charismatic aliwari ne potang potang feast potang kay Holy Spirit we celebrate alene Pentecost. Pentecost we mag-celebrate tamo at amimiskwa ito itong kanyang-kanya Kahit saan sa kita papuntrack ka nito potang magkaya potang mag-motorcade ne. Wanong luka rin tamo mga paras, ne? So, in Holy Spirit, para ka na ako talaga yung bala mo gagalo, ne? Yung movement. Kaya nano maning gagawan mo kembye. Basta mamawus ka kayo. Akaugalyan ko na ito. Even before a program like this, I call on Him no? to guide us. Palagi kong gagawan ta. So, yeah, para mo is the one behind, ne? The Father and the Son na yung gagalo, ne? Ating gagalo behind them. Makanyan, based on my experience. Sister Rose, as a person kanu, as a person kanu talagang neglected, wala makakalingwan niya. Ne, happening Holy Spirit. Parikatang charismatic. Yeah, kaya katamo yung balang kaya kahit ayaw yung sika ng tamo, yung sandigan tamo. Kang Sister Rose, who is the Holy Spirit? Sister Rose. Kasi, di ba, Yahweh, God the Father, tanay man talaga ikit ito. Di na tayo Jesus, taya rin ikit. Pero, the moment He ascended into heaven, yung Holy Spirit, yan di, pera tanga na keni. So, it is our life, our year, it's a year of the Holy Spirit. Di ba? Yang kaya beta mo among the Trinity, iya talaga nga tsukeni. So, iyan kaya katamong power, yung mag-empower kaya katamong. Kasi gagamitan tala lagi ditang gifts sa po pa ditang fruit. As a charismatic, talagang we believe in the Holy Spirit na iya talagang magpakaikim biyata mo. Yung gana-gana, sikanan. Hoy tapo. Amen. Ito kita ka nitang magpasikan, itaping nga manawa ng Sister Rose. Itang, kumbaga, nung anyang ketang Old Testament kasi apinitita nga yung ketang creation time. So, very abstract kasi kaya katamo ito. So, araramdaman tayo. Pero tayo ikit. Hanggang pepadala niya yung kayang anak niya. Pero api ni Yesu Cristo. Pero yung mamye power talaga. Pangkanito, ikatamo, we can share in the mission of Christ. Happening, potang didina na nakansikan ng Banal Espiritu. So, we are already part of the corporate Christ. Na ikatamo, makanyan nagagawan tamo. Bakit po, ikayo, Sister Sol, ayun magumisa yung megumpisa kayo, ikayo man, Sister Rose, ikami, Brother Noel, I think 1989 niya, ako 1991 kumayaws. Pero bakit ang ganyan Tamay natili tamo po Pwede naman na chula mo kimbali. Pwede naman na simba ka kayo, muli na ka Pero ikatamo, bakit pinilita mo na manatili king kaya katamong apostolate king kaya katamong ministry. And then alita mo may kontento kaya king charismatic Pero kaya katamong grupo, we also do another apostolate. Makanyan. And at yung Holy Spirit, yan po yung katamong omnipresence. Andiyan sa besibeta mo, pilang piyon tamong manalangin, pakiramdaman na katamo. Alam niya po kagaling at kabisa at talagang kabiasnan yung katamong Holy Trinity. Nepo, itang aliwa-aliwala, misteryo
may kanong talaga atarot. Isaiah 55:8-9, nung makananya kanong katas ing banwa king yato, makanya yung kayang pamaralan at makanya yung kayang isipan. Yang ini basta all we have to do is maniwala tamo at tuki tamo mo ne Sister Rose and Sister Sol ketang kayang kaburian natin ng Holy Spirit. Siguro nung i-connecta tayo po king kakatamong gospelin, yung po king kakatamong celebration which is the Solemnity of the Christ the King na. Yako nandin yung pakiramdaman ke may katapilan tanong minsan i-bishop iya more on ketang history in kayang diniscuss pero Father John Paul Morales nandin King Jail tinakil na ka rin datang king atlong role na itamo makishare tamo kang Kristo itang bilang hari bilang propeta ampong bilang ari pari propeta at saka bilang ari at pero in reality nung tayong sarili tamo ikatamo ba itang nino may magari king biemo tamo tang madalas po sasabihan tamo potang lalo na potang mga problema tamo, Lord take over tang ika nang bala ka na ako. And then, ika nang be my driver, makanta. Pero many times, potang sasabihan tamo na papa-take over tayo. Surrender tamo nga nangyaga na gana. Pero many times, bala mo potang tingasawa tamo mag-drive lang. Ika tamo na tang backseat driver. Tang ating kasariling preno. Nang kaya buri mo, pa, alime pa, palabasan mo na Then kay makanyan muna maning gagawan tamo king kaya katamong ginun potang Lord sige take over amo pero ning kay potang mga dita magdiktata mo Lord sana dinan mo kaming makanini pero wala potang may kay ka potang may nga di ka na Lord sana mumura na mo pero ayamo nga mako na ako magdala akong payo nga mo makanyan. So, ikatamo mismo ko kontran tayo. Pero ikayo po king kaya kayong kaya anti mo yung Sister Sol from charismatic. Nung ka niya po may evolve in kaya kayong ministry, ampang makanano yung meging ngari in Ginoo king biyayo pauli na nitang ministry nga ito. Actually, kasi kabunyami ito ko naging love of God. Uling minta ko US, I was there. Okay. Anyang mibalik ko, renilikwang kung kayabe ako keng grupo, palami desindu, may awus lang mag-serve keng pisamban. Keni kaya kami parokya. So, may wala ya. Inok ng lapun Inok ng la. Kami awus lang lector, kening parish min So, yako naman, may early optional retirement ko, etc. At just one day, keng family and life kanita, Bishop Bobet, Monsignor ya pa kanita. Anyang chuya po Holy Rosary yan? Anyang menok na nga niya Holy Rosary, anyang bishop o before pa po? Before pa. Anyang nga chuking Lord is Highs. Lord is okay. Bayo maging bishop. Wow, before maging bishop yung head na ning Family and Life, Commission of Family and Life. So, uling deng OFWs, pamilyara rin, pamilyara. Ay isip na, ote tala mo gawang ote tala yabe, keng katamong mission. At may utang just one day, inaus na kami, abalo na dati ang OFW ng asawa ko, inaus na kami, miyabe kami kayong Family and Life, maging desk in migrants desk okay? At from there, uling na yung karaguling obra, and in 2018, kaya katamong Archbishop ngeni, gawa na yung commission. So, may kawani na kami keng Family and Life. Makanyan mo yung pamanawus. Minawus siya one day, Bishop Bobet. In-invite na kami. We attended the meeting. Interesado yung asawa ko kasi dating OFW. Balo na yung
in pains and glory of being an OFW, ne, makanita. So, ikit mi itang importance na ning mission, huling kami mismo in-undergo mi itang experience sa ito. Amen. Lalo minong makanan. Sister Sol, ikay naman, makano kong miyabe Sister Rose. At the same time, charismatic yan pa niya, madagulia pa yung karelang community, pero at the same time, muling charismatic. O tanga Holy Spirit ka, anak kang kasipag, manintong kang obra, no rin na kailangan ka. Lalong-lalo yung kaya kang charism, eh. Sister Rose, makano kang miyabe kayong commission? Kay, makipag-BEC ko king kaya, king sakop, ating meeting ka rin with ating Bel Katikbakan po pa yapong season. Monsignor Sito. Hintay ko pa mag-blessed sacrament kung mag-visit ko. Misagana kaming Lulu Belnas. No pa rin kamuntayan, makipag-BEC ko. Ay, ali-alian naman, ikakit ang babo king Cardinal Santos. Ating gathering ka rin, ding vicariate ni St. Joseph, tungkol na kayong anak OFW ko anak ko, 33 years siya ang abroad father ko. Many ko, Diyos nang kaya ka rin ni Kay, Apo Marnie, Edmond Ruga from CBCP. Chuya ka rin, nagtok-tok Layla Di Masita. O ito, makantita ako po ka ba, tanggal kita miyabe na ako kayong core group. Makanta kami pong miyabeng Ate Sol. Yan Sister Weng, pisabihan tayo. Yung meto nga maobra, ne? Na balang pamilya, mayaring alang OFW. Na kailangan tayo. Palang natin yung palagwan ng Israelita kanita, itang palagwan ng Jews o diaspora. Ilaring ginawa kaya itang palagwan 7 Deuterocanonical books. Anyang mega broad, balamo pilam, detang pilam, Pilipino la. Pilipino la, American la pa, pero biasang magtagalog, kailan po rin Israelita, ne? Dengaliwa, de aintindihan kasi dengaliwa ginamit yung Bible, detang karelang wika. Dabalo din, palang pusong Pinoy la naman. At ginawa lang book sa atin detang 7 Deuterocanonical books. Pala mo yung counterpart na ngayon po rin. Detang librong dengalawang kay ding non-Catholics dala knowledge niya. Pero itamong Catholics, kaya bela rin eh. So, ngayon ni Sister Sol, nanuya in mission na ning Commission on Migrants and sige Ben, nanuya Sister Sol. Baka nito maging aware lang kasi pota, di makaramdam, pakilamantala pa mo rin. Pero nanitang importansya, nanitang ating makanining desk. Actually, kaya kaming mission at kalawak sasakupan. Sasakupan nila dapat ding parokya, ding eskwela, sons and daughters of OFWs, ding anak na nga tsukeng eskwela. Miyabi pa kaya kami human trafficking. Ne? At actually, yung pinaka-mission is to bring them closer to Christ. Nereng pamilya. Although, most of the time, balo mo naman rugo, pati OFW ka, balada, pati invite da ka kayong pisamban, balada rugo manyad kang donasyon. Okay? Which is, naman po makanita. Actually, in commission me, it's open to all, no religion. Basta nung ninong, mangailangan sawop, at kami. Ayan ni Rose, yung kayong paralegal, Rose, nakale cases telan yan, at magwabra kami, kayang tabi nila rin government agencies. Ne? So, sana nakareng bawat parokya ating migrants desk anong minong I-invite tala rin na kabar gumagobra rin pamilya da abroad ila I-invite tala kayang pisamban makapag ring BEC dan kahit ting makain kami muna mapapunta kayang BEC na rin OFWs itang adala talang kayang ginu malapit, lumapit kayong Ginoo. Instead na, nang kairo gunung ka rin lang mga punta-punta ne. Alang masyadong problema, karas kayong eskwela, kasi atino rin anak ken, mila paintunan, atilo ken, tambing. Pero karen parokya, paintunan mila pa, mag-survey kami pa, etc. No? Kaya la pa bisang munta ne?
kaya na mabisang munta. Pero the good part of it, may gitna kaming 20 years na Rose, karakala problema, karakala balakid. Ne kaya mo pakeng isang ban den balakid. Ne? At pero utat kami pakeni. Sabi mo pinandin Sister Weng, ne? Utang kang chuta po. Utang yang chuta po, ne? There must be something in it. Inginu, inggalona ni Banal Espiritu, patugot mo naman. Ka mag-give up. Kasi nang kalawak po, ating kami pang human trafficking. Ne? Although kaya kami, Ito niya pang maragula obra po ito, ne? Although kami mo, nung ating kami kakagete masanting, sasabihan nila mo ka rin proper authority. Wala na kayo marugong authority para magdakap. Na kayo mang pulis, itang makanita. So, kaya yung ating kamo nga papansinan na kaya, then you report, itang makanita. Ampong, we make the public aware of what's going on. Andiyan, halos everyday, kita naman kayong TV yan, kayong radio, darandaman-tam na mga palyari, karing OFW stabo. Sana mo ako yung kanako itang, sana akit ditang urgency for these families, mga kanita, atatagtala ka rin parokya. Kasi Saka itang diyang atin pong makakawani, pero intact pa rin tang family, ne? Kasi, alam mo, imagine kaya po, ne? Kasi, uli ka, mag-serve kami king prison, ne? So, bala maka-abroad la rin kay, deng PDL sa makakawani king pamilya, ne? Kaya ba't po bala mo imagine kaya po mag-BEC kayo, alawa mo rin siguro itang pipagkwentuan itang joy na itang daratang itang family member, pero nanula itang kasakitan na anti-walking asawa na ako imagine kasi waling syempre chuy brother Noel pero ako imagine na anti-moing meto nga pengari ating problem ating masakit ka rin anak o kaya gawa kang desisyon. Kahit din naman ko, parang aliwang asawa, diyang iya gagalo, basta chuya mo ken, itambalo mo mong ating kang kapartner, kahit itang makasikan. Pero po ala kang choice, itong ikang talakad, masakit po siguro ito, siguro yung kutang ko, Sister Rose, sabi na kasing Sister Sol nandin, kanyang paralegal, nanula mo po retang normal detang cases atatala nyo na pwedeng ikayo kaya nyo ay assist yung laring family. Opo. Usually, anti mo makola kini all the while kayong contract na baludo, mag-tutor lo, uling teacher lang may ko Karatang da ka rin kayo lo. Kasambahay lo. Domestic helper, makanta Nano mo po kanita bibigay yung aid garela? Patang minuli na la, Kenny. Okay. Patang minuli na la, magkwento la. Kay ba't itang karelang agency, at inyang pakibatan to. Pwede yung sopan king labor. Kaya king NLRC, king labor mismo, itang agency nga ito, magdemandya ka rin. So manikwayang financial assistance kasi nanti mo itang kontrata na palama kantita. Usually kasi nung nano yung kontratang pinirmanda kini, pangras ka rin na liwayang aliwa. Pati detang ka rin kaya sweldo, marayo yung marayo. Kaya ba't anti mo itang tauli kong sinopan palo na tutor na deta nga anak, maging katulong yarugo. Kaya ba't po kay, ito kito pa. Ito kini mo ni boss na, kitang bali ng mana. Papaglinisan dyan naman ka rin. Makanto, kaya ba't na kayo natutulog 2 o'clock? Dapat penandit mo, migising na ako na naman po, na. Mag-obra na niya na naman. Kaya ba't po kaya, imbos na lalaki, aliwaya pa datang. Makalunos lang yan, nung pwede mo ka rin babay sana, ala ng mama ko. Pero mo may garalya. Tatakas siya ako, o si papayaro gumepilid, kayang ulas. Kabat mintaya king kaya, king embasita mo. From there, malwat siya pa rin menenaya, bayo yami yuli. Itang mga danop-danop ya, talagang makalunos. Nung pakiramdaman mo yung kwento dadeng mumuli. Ang kwento,
Anya dito pong makinandam kaya katamo na din kaya kayo timo pengari maka-abroad la o kaya din naman pengari inganak maka-abroad ya itang ini ne meto niyang opportunity ni baka nita realize tamo na naman masagli maka-abroad at naman ganaganang maka-abroad masanting nga kabilyan niya aga nakakatuloy nga anak mi po oling halos 1 year yung abroad ne so 22 years old yung halos kamuli na pa mga more than a month ago pero chinus na jump ang extend kasi aeronautical engineering graduate yan didinan ding mas masanting position although tatalan niyang meto nga department 22 ya pa kanita pero sabi napin ita kanong pinirma na halos may sunod kay ba't sabi mitang dakal na kaman mo learnings pero sabi na mami na daddy na bala mo itang I think I deserve something better so yun sinabi na ito sabi mi sige. So, nung ka masaya. So, after 1 year, binay out ni kayang kontrata. At sabi mi, it's okay. Kasi takal ka pa naman opportunities na data. So, netang makanita na sobrang sabihan, maliyari talaga. Lipo po isolated ne. O Sister Weng, Sister Rose, Sister Sol, ne? Metong problema po pinitang may abroad. Kasakit na po itang dadalana na. Masakit la naman detang likwana. At metong pang prone, yapin layang may asawa, Imisan ng karakalan na, alas may kakawani pa, Yes. Uling manguri lang, makanyan at ingkaipin at yung metong bansa, karas ka ka rin, may tula pang asawa na, balamot ang temporary kaida mo, bata mo, malilibang lang, makakailan, po? Yan po yung kasakitan. Sa abusan din kasakitan. Karagod na pala mission di Sister Sol, kaya tang makanya na kagawan dan, Sige po, tatang ko pa kung buri sabi. 8 out of 10 families masisira because of working abroad. Ne? 80%? Awa. Ito, oo. Social cost na. Madagol ne. Madagulya. Ating successful, we cannot deny that. Ating successful. Lalo na retang mama ko na kayabe do rin pamilyado. Ne? Yung masakit itang ating malalakwan. Ne? Potangkay ding anak, diyang magpakasakit la rin pengari ka rin. Sometimes, itang loneliness, kareng anak, tangdabala may abandon lo. Kasi, it's very important na patsiyating mag-abroad. Mag-meeting ka kayong pamilya, you talk about it, including the children. Pero rin aliwa kasi, kabud na one day, mama ko, papayatad, makamulala ruguri nga na yung muntay daddy. Kaya po, both parents, alalo. So, yan, ingakakit ming yan, keng patsya magpagawad anak kami. Iretang outstanding children of OFWs. Every year, ating kaming makanyan, potang interview na, ay nuko, kulang na mo magbahayang in kwarto nung nuka rin kami. Reng anak, akit mo yung pain. Pero potang lalawin mo la, at tuloy kayong school. Masaya la. Ay, makanya Pero potang at yun na kaya makanya mga maangutang na ka, ay mag-breakdown la. Reng anak. So, siguro, for those who are listening, nino mo nga bisang salis. Kanawan. Nino mo nga bisa. Pero dapat po masaya siya yung pamagplano. Actually, in church, encourage yung pamag-abroad because of the social cost of it. Pero etano man napigil. Karapatan data, kaya mo naman napigil. So, retang mama ko, sana po, ring malalakwan, baluta lang tanan, deng perang padalada kaya katamo. Basta tang mag-budget. Huling Biro-biro. Lagi, naman tuloy-tuloy yan. Bigla mong may kagera, muli lang bigla kaya lakang tipon. Tamakanita. Tuloy-tuloy yan. At reta namang mama ko, dapat klaro. Ako palagi kaya sasabihan klaro kung gaano yung kalambat. Ampong, why? Why Tsaka na yung objective mo. Why? O mag-abroad yan. Di mo, bakit na makapatalakad katambal yan.
Okay, mi talakad na yung bale. Aro, uling kukunan depa, ay sayang na rin pera nga na. Yan nabalo, may ka 20 years ne, may ka 25 years ne. Yan ano kilala rin nga anak na. Sister Sol, neto nga tang problema mo rin, matang datang yung penga rin, minsan. Kilala yung anak na, ne? Awa. Alam mo yung kilala mo, strangers lang. Marayula lub, de nga anak. Kami ay experience mi to. Kasi pat niyang may kuya, mga latikla rin anak mi. Although pat, mumuli every 6 months. Masanting kumpanya na every 6 months. And yet, ating pamuring, pwede po tang daragula rin anak, may ariwa yung kalinga na ning pengari tang presence. Even if we have kaya nila, mag-video call, mag-nunano-nano ning ating kanita, susulat kami mo, letters mo. Ang po video kay, mag-record kami mong pagkantami itang makanita. 3 weeks, bayo miras ne. Wow. Sister Sol, lingkay. Palita nga months Itang cassette tape na po. Oo, nakalamba, bahay na ipatanggapan. Itang makanita. Kaya po tang kukontakan may kang telepan, no? Anang kasakit, mag-operator ka po. Napangkakamal. Kay mamaldog ka pang coin sa malamba niya. Itang sunod-sunod dapat katutok nang nungali maputuin. So, yung sabihan tamo, Sister Weng, Sister Sol, Sister Rose, sabihan tamo po kayo po yung pong kasakitan, yung problema na daratang kaya katamo, kaya tayo po kailangan ng Holy Spirit. Without the Holy Spirit, talagang may palawot tamo. Alata nga gawa. Kaya karasking abroad, nakal mo rin masisira buntok ni Sister Rose, ni Sister Sol. Kaya kayo, experience yun rin, kaya kayo klienting makanya. Ating yung babanggitan ni Sister Sol, ating kayo pong babanggitan detang gawad detang awarding para ka rin outstanding sons and daughters ne. Waling ako bayo kuminta Holy Angel kaya kong saints ko ding kaya kaming estudyante. So witness ko ito. Waling active la rin kaya kaming ding anak. Anak OFW king saints ko ne. Parang daramdaman mo ka rin anak. Tutuya po itang sasabihin nyo na itang first kay, wala po tang ketang kasala, ketang honeymoon stage. Itang po tang maka-experience lang kanawan, kimbi kita mo overwhelmed lang Pero in the end, pabalik na rin ketang lulungkot la kasi I realized ating mas mawawala itang presence daring parents o kaya ka rin parents naman ka rin anak. So, siguro nung i-connect tayo po kaya katamong relasyon keng Banal Espiritu. Makanya siguro ing message na mo naman ning kaya katamong solemnity potang mga dita mo. Itang siguro part na ning reflection. Nino ba talaga yung magari kimbieta? Potang mag-abroad tamo, itang sabihin nyo nandin, nano ba talaga yung objective tamo? Magpakakwalta tamo mo or dengalawa potang minan atin naman na mag-abroad la potang mika kanawan pero babalik itang grasya at makasawop la pero marakal mo naman po na itang makalawot na kabat medyo minangat lakimbye akalimanda naman itang ketang spirituality So, siguro ini reminder mo naman, kaya katamungan po. Actually, diyan nga tamo mo kini, diyan nga tamo mag-abroad. Ning kaya, king kabisi tamo king obra tamo, po king gagawan tamo. No, kaya, ning kaya makafocus ka king pamilya tamo. Ning kaya kalinguman tayo na bakit gagawan tamo nga gana-gana ngayon Ambong, kanino ba tamo ba dapat i-offer nga gana-ganang gagawan tamo aldoldo, Brother Noel? Siguro pagsalitan tayo rin Sister Rose, at nga pang buring dagdag, wala mo may putot ka nung din. Opo, itang kareng regarding kareng anak, anti mo may bakasyon niya yung tatang. Maging close na lang few days, few weeks. Kaya ba't makuna nila itang binild up na ng relationship, mawala na naman ito. Aliwaya rin kasitang physically at chuya in tatang. Nya pining kaya katamong ministry, kaya biyak rin program to strengthen the family left behind. Yapin anak king kaburi di Tita Sol na mika migrants des balang parokyo.
kasi mag-gather la, uling para-pareho la concern din, para-pareho la problema, edo kalupa ding alidetang kumpleto la ding tatangan po yun kasi dysfunctional lapin uling absentee parents. Kaya Pinoy, tayong burimi sanang i-form balang parokya. Hopefully, although na kami kaya rin Bicari at makakakain kay Holy Redeemer, St. John Maribiene, kay Bat, ing Taulini, ing King Birhen de los Remedios Netisol. Sacred Heart. At iya pong Arnie. Sacred Heart pa. Sacred Heart. Holy Rosary po. Atin kami Holy makanyan. Siguro kinita mo mi saup-saup ing palagwanda mong itamo katoliko tamo. Pero kano pa ng gobyerno na minsan fragmented tamo rin Kailangan makanano tamo mag-integrate itamong katoliko timo. Kaya kami takal na mag-CLSS ka. Pero kitang CLSS na minsan 10% lang rin kakakuha mo. At yung pala na minsan, buridang charism, baka makanyan. Dahil nga lo, burida, Bible apostolate, At yung naman dahil nga liwa, mas burida itang muntala kayong ecology, environment, baka yan. So sana itamo sa tamo, we have different kinds of gifts, but the same spirit at we have one body yamo, but different service. So, napon, kaya kayo yaya naman muna manata, Sister Rosing Kay. Dening rening timoreng aita makanyan kaya kayo la rin mag-call deta Ay, maya pa ding local indigenous alin na rin ang itinerant lang okay nano yung kaya na ka rin ano lang ang isuskupan nyo ka rin ding local migrants pwede mo din Bajaw di ba man taga Keti ana ng Karakal ding ko rin rin Bajaw Wow. So, ngayon at hindi naman natin palaging problema yan Pero yan gagastos yung maraguling gobyerno. Minsan mamiyang 15 million nata o 20 million, idala na la, timo, sa Buanga, pauwian na, ingangiles, gewa na naman ng mabalakat. Wala pa sa dyan, wala po, papalik-balik lang mo, O may kaya na lang naman, minsan luluban din na lamang sindikato. Totoo ita, Sister Rose, Sister Son? Ako, makanyampin binalik da nala, sinopan da nala. Puta kaya kit mo tsuno naman. Bala mo, there is something behind it talaga. Luluban da na sindikato. Aliwari pa tayo gamitan da na magpalimus na diyang no ka rin na itang makanita. So magkasakit la Kenny kasi kaila rin Ing kabiyayan da ken danum. Wow. Kaya tilulugo Kenny, makalulus la, diyang ka rin kalat-kalat la. Although na kaya kasi masakit lang kasabi Itang makanita. Kaya kayo mikaintindi, itang communication. Actually, anyang masikan niya Brother Pat, panalugtuga na laretang banda kayo ni Marisol, kaya tanggulot at tina-community ken Howville. Apuntala na la ken. Opo, kaya kami po ito kung nang kaya kasi, buri mila sopan, nang kaya lang mag-cooperate, uri pingit, kayo mikaintindi ang makanita. Masakit. Although, itapin, deng local migrants, ingren Bisaya ke ni Angeles, formin nila, Bismindak, yung house na karela, Bismindak, at inang grupong makayan. Itang local migrants, kaya nga ni ating kami kayabi king Holy Redeemer, king Mexico, panigobran da naman ding asosasyon da rin Ilocano. Kaya nga tsuke ni Pampangang Ilocano, itang makanita. So, Gisa katali ating makanyan ating makanita. Pero, itang makalungkot mo, dati pa siya sinabi mong pa mag-abroad, intatang yung mag-abroad, nanang karakal ima, babaying mag-abroad. In percentage, titas ng titas. So, hindi pa siya yung meko. Masakit ka rin. Mas masakit. Mas masakit siya. Tanggapan tani ito. Totoo ito naman. Kahit kami naman, kami kaya kayong ima, babay, uling kami, iba't kami kaya kayo Kaya tiktak ko man ka-close ka kayong tatang ko,
Pota ka nung masakit, pota magdeliryo, ingawsan mo talaga yung ima. Yung Kuling imam. ibat ka kaya, ne? Wow. So, Maski nino, maski matwa, anak, patang masakit ka, uli siguro makatuglong kayo pusa danapin na. Iya talaga yung ausan mo eh. Ang pong, nandun pin, may pamiro kami niya, waling arawana, deng maram, deng tabanala, aram, kaya sabi ko, kayong katawan na ning behind the body, physical body of the mother, akit mo ka rin tangya ka na ganang, datang responsibilidad pigdalanan. Datang aliwaya ing pengaring babae, nung makananuning i-handling pamilya, diyan pang magaling nyaring talan in pengaring lalaki. Anya, nung antimo sasabihin niyo po na maragula percentage na ding pengaring babae, mag-abroad na, maraguli ang kawalan kayong pamilya niya. Kalupa na po rin potang mama ko niya maning pengaring lalaki. Walay niyo na po niya. Kalawak na yung kakatamang pisasabihan at halos payari na yung kakatamang oras niya. At ako akakikin, impisasabihan tamo Kenny, apininto na sinodality niya. Itang mas kinanuyang ikay po ayanin kaya kayong ministry. Ikami kaming prison ministry. Brother Noel, makafocus siya king charismatic. And yet ang kaya katamong kikater, pare-pareho mo impamangailangan da. Aliwa-aliwa mo pin na antimoy kayo, makafocus kayo karetang ninitang alaking pamilya. Kaya kami naman, king prison naman, ninitang makalawot oli medyo may maliit ang dala na naadalanan. O kaya may frame up ya. So, kaya katamong objective talaga siguro, king kakatamong mission. Balik tayo, tala pa mo rin. Kaya katamong kapatid, pabalik kaya katamong tutungari, kaya katamong bien. So, ikay po rin ganaganang makiramdameni, balo ko, madakadudurot kayong utak yun Sana po baka-relate kayo nung ating kayo pong comment, mag-comment kayo mo po. At dita mo pong paganaka at pakiramdam tamo at magbalik yung kakatamong programang Metanoia, Metinuya. Kakaluguran, ini po Irreverend Father John Paul P. Cabrera, Spiritual Director ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal of Pampanga, at agkatanda kayuban sa langi at makiramdam, karimyayaliwang kwento ning awos, lugod, at galoning banal espiritu king programang Metanoia, Metinuya. Bayong puso, bayong biye, king saup ning espiritu. Balang Domingo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengin, kini mo king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh
magbalik ka po yung kakatamong programang Metanoia, Metinuya. So ngayon po niya, bayo tamo magbalik kay kakatamong pisasabihan, pabrayin yung basan ko lang mo po rin kakatamong mapila na di kakatamong makiramdam, din Facebook viewers tamo. Hello kang Imelda Guarda, Cesar Kiambao David, Regina David, Jeffrey M. Gomez, Nads Lascan. Ay, hello, Brother Dan. Po kakalingwan itang reunion dari Brother Dan. Kanya pong, sige, Brother Nobel, pakibasa mo la pare tang aliwa pa. Brother Narj. Presi Castillas, Marites, Patingaw, Gonzales, Joex Perez, Reynansa, Nancy, Tess Gumabon, Jerry Lintag, Bibiana Degamo. Ay, Brother James, kaya biya panan din kaluguran mi, Brother James Pasamonte, Bernie Samonte, Socorro Sapaw, Montemayor, Josel Saniga Roque, Cora Manlapas, Jambi, Carolina Jimenez. At syempre, hello po ka rin kakatamong kapatid na may comment, ne? Kumusta kang Brother Cesar Kiambao David, may pabengi po kaya kayungan. At sabi ng Regina David, may pabengi po from Santo Niño Parish, City of San Fernando. At hello po ka rin kakatamong kaluguran, makiramdam from Holy Angel University. Then kakatamong kayabe keng ministry, rin keng Prison Apostolic Group, makiramdameni. At din kaya kaming kaluguran di Brother James, kaya kaming grupo. At atin tapong dita kapaganakan from Brother Dan, in kakatamong kay Abeking Prison Ministry, atin na pong reunion king December 21, king Dizon, Siron Private Resort, king San Nicolas, Mexico, reta pong batch 1981, King Santo Domingo Elementary School, sama-sama together, mikit-tikit mo rin after 43 years. So, miyakit-akit kayo pong December 21, King Siron Private Resort. Rita, so, hello muna po kareng parokya nung nukay na makabilang din kaya katamong kapatid, ne? So, ngayon... Posong mo rin po. Yan po yung kakataming spiritual director. Yan po yung Reverend Father John Paul Cabrera. Hello, Amo! Po Angelica. At din kakatamong leaders. Sister Angelica, nukarin ka, kumusta ka? Ante mo rin po, ne? Detang mapilin mong kapabaluan para karing bisang mag-advertise. You may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kada naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese Tamo, balyari na pong isan king Gcash account number 0905-319-4871. Makilag yung Joseph Mary Bakay. At then naman bisang mamaldog keng bangko at intamo nga doang accounts, BPI at BDO accounts na nung ka rin akitala po na maka-flash king kaya katamong screen. Okay. Brother Nobel, atin pa Kenny, detang visa naman ay tam, magpasalamat tamo mo ka rin ganang benefactors tamo, ding donors, ne? Salamat po kang Brother George Sombilyo na pepadala mo naman para i-donate tamo king kaya katamong radyo. Salamat po king kaya katamong kaluguran ng CYM from US. At dakala salamat po ka rin ganang mag-donate. At sana ipamaligita tayo mo naman ka rin aliwa. Bangkanita po aso pantayang kaya katamong radyo at makasaop king kaya katamong biya kasal pantayanan. Bangkanita lalo na pang dakal din kaya katamong kakaluguran. Okay, thank you Brother George. Kaya tang binyang mo rin Yan po mag-donate king kaya katamong pong venue king king December 8. Uli katin tampong Youth Assembly or Youth Forum Youth Congress na magusayang 8 o'clock ang gaya pong 5 o'clock. So gawan tayo Catholic Charismatic king December 8 po. Brother George, kita pong venue. Alos 10,000 niyo po itang venue, po. Takot salamat, Brother George. So, kaya po, edi kalinguan deta, detang kakatamo kayo na kan. Di Sister Sol at saka Sister Rose, deta mo naman pong OFW sons and daughters, na bisang mag-attend. Munta kayo po king Chapel of the Holy Eucharist king December 8. Pati nga po niya po ita. But, kita po palang December 1,
alata pong meeting kaya pong Catholic Charismatic na po, uling Christmas party tanita. Kari Brother Pedring Feliciano kanta po gawan na po. Kaya pong gulat na po ning Pisamban, King San Matias, pangutanyan po Sampagita Pandri na po. Maragulya po ita, karintamunta. 10 o'clock ang gata mo sigurong 4 o'clock. So kanya-kanya namong pong dala, pero atin na kayang pong yan dahil. Ita, so, yan po niya. Ita, may overtime tayo ng Sister Sol at saka yung Sister Rose. Siguro final words po niya. Nano po yung kakatamong panagkat kayong kasuyuan para realize na rin makiramdam kaya katamo that there is joy in serving. Sister Sol? Basta, kaya pong experience ko, basta po inginu, pa-prioritize tayo, at yun po kaya taming banal na espiritu, at paborin tayo pong open tamo po, na pagaloan tayo, galoya po. At yun kaya katamo ito. No? We open our hearts, we open our minds to Him. When we say surrender, pisasabihan na natin, pasisabihan tayo ng dinitan, we surrender everything to Him. Kasi sinabi mong susurrender mo yung gana-gana, buri na sabihan, nakamigagana ka, nakamag-worry, uning panwalan mo, galo at galoya. At yan po, Tabili na po. At yan po, ikit, kaya kami pong ministry. Nyapin din pong mag-abroad, sana, itang dadalan data, potang mamakola, dadalan data. At saka, atin mo naman community ka rin, countries na kayo pupunta lang da. At isasawap ka rin na pwede da mo naman, pwede da kaming kutnan at pwede lang may ka-komunidad ka rin. Baka kanita maka-guide lang. Ne? So, ito po, magpaalam na ba, Sister Weng? Atinda pa pong metong, sige. Itana mo pong panagkat siguro, bayo tamo mag-general healing. Okay. So, kami naman po nung ating kayong December 8, ating kami December 7, same place. Kaya function ng Paul na ning Chapel of the Holy Eucharist. No? At 2 p.m. we have our recollection. Penagkat niya naman po ito. After the recollection, we have a mass. After the mass, tuloy-tuloy na po ito. Pining Christmas party na po ning commission. So, ano yung pong oras ito, Sister Sol? December 7, 2 p.m. in recollection. Ito po. Bota ka iting misa, after na ning mass, itang Christmas party mina. Tuloy-tuloy na. Metong niya. Kanya-kanya po talaga ang kabisyan, Kaya namang Holy Rosary, rededication na po ng kakatawang parokya, December 7 mo naman. Yes. Alas 4:30 naman po. Pero atin tamong pa mong kaya naman pangras king government naman. Papanusyon. Napangunahan na rin papal nuncio, pero i-welcome na rin kakatawang LGU. 2:30 naman itabayo itang rededication. So, kanya-kanya tamo pong schedule niya po at kanya-kanya pamanupad ka rin kaya katamong mission. Sister Rose, ikayo po. Opo. When we experience the love of God, we cannot help but to serve. Kasi tanay mag-enjoy mo at it gives meaning to our life. So let's just continue serving the Lord with all our hearts. Opo. Amen. So salamat po at any oras sa ini, brothers and sisters, sana po panamdaman tayo itang joy, itang saya, king kaktamong kapilubluban niya po. Lalong-lalo na po itang pa makapag-serve, itang inactive pa king pisamban niya po. Anong ka rin tama ni mag-drive tamo, manalbe tamong TV o nung ka rin man, sana po abe-abe tamong manahimik sagli. At pangaditala, diyang, kayo sasabihan tamo saya tamo, pero at pamurin mong pamangailangan. So pangaditala datang masakit physically, spiritually, datang makakawani ka rin karelang pengari, datang mika problema king karelang pamilya, deng ating problema king karelang sarili, datang ating kapikakunwan, datang ating kapigaganakan king biye,
iduko tala po rin kaya katamong buntok at pwede tala po ipiyak din kaya katamong mata at paboren nyo po na ilid na kayo king meto nga panalangin at invite tayo po Sister Rose na ilid na katamo king general healing. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, our healer and Savior, we come to you in need of health and restoration. With your Nakuya po yata sound ni Sister Rose. So, pwedeng kaorasan na ini, panalangin tala po rin. Ganaganang mangulila. Ganaganang... Rose, ulitin na. Okay. Lord Jesus, our healer and Savior, we come to you in need of health and restoration. With your compassionate touch, heal our ailments, both in and sin. Provide in bodies and of minds. In your boundless mercy, guide us in the path of peace. Salamat po, Sister Rose. At kanayin po nga ganaganang may kiramdameni. God bless you po kaya kayo. Sana po may inspire kayo. At sana po may kakagalingan kayo physically and spiritually. And we pray for love, peace, and joy in all the families in the world. Lalong-lalo na po ka rin kaya katamong kayabe magkasakit at ating pagdalanan king pamilya. At kalupa na po ning dati, magpaalam na kami po kambedra po ring bibilog king CCRP ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Metanoia, king radyo ning kakatamong Archdiocese, DWBL Bright FM. Brother Noel? Iyo po. Nagtabi kayo at siya rin pa pong tutuki. Iyo po kalingwan, Metanoia, Metinuya. Amen. Bukas po. Kaya pong baka mag-replay kami or depende, baka bukas na po kayong palagwanda pong Public Affairs Office. 9 o'clock. Salamat po. At ako naman po yung Sister Weng. Mamun at pasalamat kaya kayungan. Praise God always. Good night everyone. Salamat po. Salamat Brother Marvin. Thank you.